Billy Sharp, gol sa neba. Samo 3 dana pre meča njegovog Doncastera protiv Middlesbrougha, Billyu Sharpu je preminuo tek rođeni sin. I pored toga on nije želeo da propusti taj meč. Rekao mi je da je spreman, da želi da igra i postigne gol za sina i porodicu. Nije bilo načina da ga odbijem, rekao je trener Doncastera Dean Saunders. Meč je počeo čitanjem Sharpove poruke sinu, dok su svi na stadionu aplauzom odali poštu nesrećnoj bebi. Ovo je minut ćutanja u znak pažnje Billyjevom i Jadinom sinu Louisu Jacobu Sharpu. Rođen je 27. oktobra, a 29. su ga odneli anđeli, pisalo je u poruci. 14 minuta nakon početka meča El Hadji Diouf postao je jedan ne baš sjajan centar šutka Billyu Sharpu, a ovaj goreć od želje nekako je stigao do lopte i opalio volejčinu koja je otišla pod prečku gola Boroa. Bio je to pravi Eurogol, a onda je usledio najemotivniji deo na meču. Billy Sharp je potrčao i podigao dres ispod kojeg je stajala majica sa natpisom "Ovo je za tebe, sine". Sharp je podigao ruke ka nebu, što je mnogima na stadionu izmamilo suze. Sudija Darren Dedmon dobio je snažan aplauz jer se nije slepo držao pravila i dodelio fudbaleru žuti karton. Samo je pognuo glavu i pokazao na centar, znajući kakav pakao proživljava Billy Sharp. Tog dana Sharp je uradio ono što je mnogo želeo, postigao je gol za svog preminulog sina. Gol koji je na predlog trenera Middlesbrougha nazvan golom sa neba. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share, subscribe.